ye bambo so for e wa soye ho no empanimfo e wo ho nso bai na wo mo nso de wo mo yakọ eba beto bra na pani woda paso. Tribute by the Chief of the Defense Staff in honor of the late Defense Minister and the 3 gallant soldiers of the Ghana Armed Forces. The Ghana Armed Forces fraternity stands in solemn mourning of our beloved former Defense Minister, the late Dr. Edward Omanibuama, and our 3 gallant crew men, Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manen Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Adomensa, who tragically lost their lives in the unfortunate incident that occurred on Wednesday, 6th August 2025. Dr. Omanibuama's short tenure as Minister for Defense was marked by transformative leadership, innovation, and unwavering commitment to excellence as part of a broader agenda of resetting Ghana. Eno chief of the defense staff no na wobegina defense ministry ne anemu na wadonso ehwie ne ya kwensem anase ne mono nsende to Dr. Omaneboamachi. Na ebusia ebra defense wonom enso ede wo mo yakosem ene wo mo akwanjasem emaja Dr. Edward Kofi Omaneboama ne manso ekasai na ne mano ensem kayemu no na wonum ti ni suo na ni suo efo wonum tam ese tam na wonum kire mu se de wo mo papa etie se yi nipa empempem esi wonum a wo mu hu sabio obia wo betumi afa won papa esu de won papa eda supa edidi kire won de won papa ejeje won so na wo kire wonum tete atempo no de wonum ede wo mo efa ekwan papa so no ene wodo a wodan na die kire wonum na ne mane sei ebiri bia won papa betu kwan akwantuo mu a obeba de woduru fi a wo hwahwa ne mani na ne made ose eje ne so ani edo na da wo mo ene wonum papa ntam ne de wo mo so wo mo nya bi wo mo ntimi wi presi Eduardo ne do ema wo bia e wasase so Dr. Edward Omanibuama enka ni defense minister ne ma ensemni Edward Omanibuama never imagined we would have to say goodbye to you. You were more than a father to us. You were a safe place, our teacher, our greatest encourager, our friend, and above all, our example of what it meant to live with integrity, humility, and courage. He taught us that success was not just about what we achieved, but about the lives we touched. He lived those words every single day, whether you were serving patients in the hospital, fighting for justice in the corridors of power, or laying on our beds after a long day at work, or a quick call, which almost always ended up with you asleep. Abusia arahosem eye enkane defense minister Dr. Edward Kofi Omaneboama nema nasinimuma ena wonom so edi won papa ho adanse edi nanti yesam esom wonom papa yi enra eda sede asam na ya arahosem bra nkwada yi kasa na ni suo nanti yi nyame fa wokra ensi yi eno na enya asam ketwa opata wani ba bia empata bra na woba kunani Hadiatu Muhammad Dr. Ibrahim Mutala Muhammad ne doyire won so begina ya na wodi ni wura ho adanse ene wo chese papai no wo hwemfi a wone natena ne na wo mma nyina no a wo ya kyede e de ma wo bibia wo beben no enti anya wanwa se mempeni ne wo hwe natena ye so nti no abrebia na wo ben no na wodo a woda na di e de kire wo mo pa ene emu nkambo mu ene afi wo no mo a wonu wo mo bo nyina nso wo ma abusuani hu wo mo no e ya denya kase a wo mo wire mfrida. He listened patiently, sympathized, and then said, my dear, President has called me. At that moment, I realized I wasn't just sharing my husband with friends, family, or the community. I was sharing him with the President of Ghana as well. That was Mohammed, always in demand,
always important to someone, but still finding the time to care for his family. His daughters will comb his hair, or perhaps I should say his head, because he had no hair. He loved to play horse with the children. These were the moment I smiled, because then he was not wearing the hat of the Minister of State, but that of a dad instead. He had a wonderful sense of humor that could light up a room, and a heart that was always ready to help. More often than not, he put others before himself. Hardworking and determined. Eno eye wabapa Hadiatu Mohammed. Yewra Dr. Mutala Mohammed yire. Wanonso sadie osidi nukunu ho adanse ene ekotie. Abusua yadaso agiremo ewo adansedie no yetutu no srene abasa ede asomo ntino na eye arehosam brichi a okuada tuntum bi ebo wo man Ghana no na enra wo Black Star Square no na yeye state barrier na efe na nyasam keto ayenka se eyi efe momudie na so enra na efe pa na opani ba ko na wono oka ho flying officer no owura chum ampadu ono so yire ede yakosam ene nantiyi nyamemfa wonsi adwoodwo onfa wontu ne kukumu o adoye a waye nti no nyamemfa wonsi wono so ekasa bi na lieutenant Erajua Kumicheme ene oyire edin na flying officer chum ampadu ne yire ejina paso na okasa eno osi ebra yembo na mane se brichi ente se abono osi mu osomu anenso wosi no hwa anenhwe afa wotu ne nansisu anenye yie afa isede da ne ho woso no wo hu se wahyerade na mom ade ba ko a wo ka kire ne kunu dofo a enura no ani ne di ntitimu ene sei nyamemfa ninsie nyamemfa ne tu ne kukumu sede be ya dache wonom nyina ebehia wosi hwan na duma wo da obewe hyemie wosi na woni nipa na wudi kan send me message happy birthday any sweet words ede ma me ewo me phone so se wo mmamia na ne wo ba me kura dia no se vidi ho aku na babia ewudi aba no na wo koi wo na wo ya madamfo na wo ne me edi nkomo eka asomsem sesi a wo koi mani suade hunu nyina ahyeta sede lieutenant Erajua Kumicheme oyere ede ma flying officer chum ampadu osini. I am Naval Lieutenant Erajua Kumicheme, the wife of Flying Officer Manin Kwabna Chum Ampedu. The evening of that horrible Wednesday, when I received the devastating news that I lost my beloved husband, I looked outside and I saw a ridiculously beautiful sunset. And I thought to myself, how dare the world continue? How dare everyone go about their evening when I didn't know what to do with myself? My husband was my everything. We met in 2022 on his birthday, and everyone will bear witness that we've been inseparable since then. People complained that we spend too much time together because everywhere I am, my husband wants to be there with me. Baby, ubehumi bia na mikuno ekame ho. Se onka me ho kra noa no agina so ewo phone ne so flying officer ora ampedu ne doyire ena enura wode yakosam ene nantiye ensam ewo Black Star Square ebra my money nyina eye state barrier ede ma ye mpanimfo yi we eye the big 8 entino kane we big 6 isi ayi Ghana ya benya big 8 heroes ene womo eye lieutenant Erajua Kumicheme okasa yi abusuana na KJC Company Limited wasi yanka kire se opa dansi ni ma papa adansi ya enema wo de hye wo danse e de kwa wie ya e ma wo dan no etiapo ese wotepa enema no opa dansi ni ma bi ti se enadoa nsati akwa bako ikosi nsati akwa bese 200 de wonu de boy Yesu Kristo asenua mu ni nyina bi ewo na KJC Company Limited na chese akese atentena nwam no ni nyina bi eho en chance nso a papa ensuo beto enframaja mpentrudu befa entimi nkukuru dan ne da esanse en chance ne na do na KJC de ma wo e de abo dan so no papa cement nso na wo pa wose brand bia size bia ebi eho papa no so de cement bia banansan nanso se nsuo ne ye twotwotwotwo ente bia fe na woto foundation unhia cement papa ebeboa wo ema ensuo no aye twotwo no enwohoro foundation no esanse eda bia betumi agina strong aye fit like fiddler e wose unya cement papa ensuo ntumi hohoro ho eno
ɛna Nana Agency Company Limited si yen kanfo emfa ma so adi biaba na ade bi e kan dansie ne mapia ho no ubenya bi ewo na kache ewo aboofo eso said ye Nana Agency Company Limited ne nyuma pa ene na adwuma de ne ya wabonti Central Steel wano bo na ba so outstanding services in 2023 ye man track tenten kese boyi ya wadi bo adwuma abaso bonso de bebre ena wanya esan say adwuma pa ene adwuma son plywood obenya bi iron rods ebi ho building wires and binding wires Nana Agency Company Limited ko na woni wo montena se na fa oni so ade hunu to fom e fa ma wo mo half prod quarter prod mini prod ni nyina no wo be hye ho ama wo ho adansie ne ma a ebetumi aboa wo enkran ni kuma se monfra yen e mantam dunsia Ghana babia no we dey there every corner na mom enkran ni kuma se for no monfra yen 0204 355 040 0204 355 040 Nana Agency Company Limited ekwo ba sempremo eno no emaye musiye kotokofo wo mabakwa ana om de tekona si yadru 16 fi die so yoba na wo de eba middle of the month ya sabre ahase pempen so ba wo ya dan kotokofo be hye jesi wanu hye jesi ne ebo ahweste mu pre boa onfa nka dem obeba park so wo ba e wo so wonya bibi so ni mu na chinchim ni mu na timi ema ho ye dry anya afi no bebo na wie na ho aye fi na ho aye chaka anhwe kura wakopra anhwe wanya yade eye secure sanitary pad said ye secure sanitary pad e bo ayen ye ne ye shase ye yusu ye wanu bai san say ye Ghana he ya no mo ye ninti wo mo e de Ghana nimde ena dia ye secure sanitary pad said ye wo mo nim se Ghana ma ye tie said ye bobrete said ye Nyankopon bo ye ntie eno no wo mo de aye enti we na siesie ye baayem e ma ye dashonko secure sanitary pad o first 3 days na ye heavy flow no ebusua beboa wo sere compound to de talimu awe en shifte me se pad bi wo ho no ebusua so de tale sere compound ni mu a na ada na shift cultivation wo kwa na shift sa enti wa wona mu a wo feel disturb wonya comfortable so pese we ye secure e ye secure sanitary pad e shemu maako dumienu enti we alpha and omega enanso fo no moma me tu esanse we wudi hyase a wudi bewie ne boso eda fomboko eye secure sanitary pad mint na ewo mu ntino eboawo we enhihye bebre afi pe kwate no eboawo ama na tumi absorbe ama wankaso hu say yes ama watumi ama itu eye sompa ene e kan for the ama wo ukọ dwaso ababia na wape secure sanitary pad ni bi ato na aboawo na kumase ene ne kwado eye mama excellence cosmetics ubetumi afeno ewo 0243 862 158 0243 862 158 mo wo dome market area hanso mo kọ dome market ho a ya hyeta wo ho ba bia e secure sanitary pad kọ ya wo se wo pe secure ye yi pad foforo bia ma wa se debi e secure na mepe wo mba ma obi ebi wo ho na endpoint homeopathy clinic wo mo se yan kan kire wo se ye se de wo mo hyase e de homeopathy esa yade wo mayim e ma brofo no ehu ye e bo wo mo nsem ase wow what a homeopathy hospital what a homeopathy clinic e endpoint enti no wonu se sa wo ma wo ma so ye ho da bra ne fa homeopathy enti infection e ye nam yade na wakote no be ma afei wo dwunso pewpew wo dwunso a adefita bitimi firi be ma ni mu ba ai sa adweani be ma ayade entra ho e ma wonya prostate enlargement entra ho ma wonya prostate cancer ebre ne bra no e waso ko endpoint homeopathy na wono mo boa e hwa yade emfidi da yade egu onu yade sa yade no boa papa enti no oba ensufita bi gu aya na kire nyan utimu se hotumi kekaw wankasa no na edru ahemfie ho pe odi ka twiniti ayesa na why style uda hokra wankasa no wani ewu enti no oba eye endpoint kono omomu na infection no wo muntu asefa ma oba de se na ewura ahemfie a ewose wo pempem oba pempem a endpoint oba boa wo na eba no entinimu enompemu eyade mu bibia mu endpoint obetu ase na sei no se de yesabo ene ye liver no eho touch man no endpoint ye ni nyina ewo na kache no wose mu stroke
ache mo a muntumi pie a mo aka fie afa yade binti muntumi pie no home services ye rane eye endpoint homeopathy clinic de hia so beti ya homem e wo 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 Kumase Chronom Abuahia Ubehuyen and can I have shell signboard Spinters Quantum Borne so and a endpoint homeopathy clinic one mama ye free yaje yaya shadow ho ye ni akasami ya minimu say na yenya Trisco energy food drink na yese penesa na everywhere cool na bibia ewu amaye enei enkwada so de anopa eye Trisco empanifo eye Trisco emabunu eye Trisco nananom eye Trisco nana kansoa eye Trisco enu ni sesei breakfast ya efie bia mu wanom edesevo esan say sedie ebi mudi kan di wo mudi ebi ba ya ubenum awie no no ani aha afa ubeda da ebi so hon ma wonum wi ana ho ahyase etwetwen ebusuya Trisco aba when probasido for na de aba eye aduane esanso ye drink esanso ema energy to grow esanso ma energy to do your work and do it well eye Trisco energy food drink ene ye kan for de ama wo ye bobɔ na no panesa na sa nwumere nso ye di ye memi lawie no ye sanso bobɔ de koda ade beti no ni aye strong ni aye fit like fiddle eye Trisco energy food drink bebia ye tu agudwa so ubenya bi ato ne bo anya dene eye 2 Ghana cedis for your pocket vitamin B wom C wom D wom iron wom and many more no kra na do so no e ma wa hodene enti ko dwa so a eye Trisco energy food drink wo madamenti a Food and Drugs Authority agi atum nti na yeguso a yenum yi ne yenum abua yenti ne ye bikase yi e de ma we ye basisi a yesrew twan yen enko babia Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, echo US. Eh na no crowd wo kura fra me bo mamania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, echo bosem penemu, de woton wadanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi ho niam dia. Obia se na kojejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adensi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempremo no. Onye mereda. She, we kura no miensamua and we be en fufro yawo. Baku obua kwase paase kumase. And baku so pokura se nkran ha. Obia se na kojojesi eye bemaba. E wa dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires. And na dua plywood and just say the boy dance ro. Te se bibia de she a dance ya se de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wodu ko ka mu a, wodu koja free. Akra we kaswa depo eni pokrasi de no kra to nchen a wosa wo bi akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntem edweso Akra road femeswa opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby, multiple screening. Emma Huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajo. Na dear friend premature ejaculation. No, bear maybe a one would offer quaquasia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye muau. A man mema mo power. A ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anasa bia wonsha wofa baby na ajo. Kidney problem. Prostate dear. A ye Endpoint Homeopathy Clinic. Kumase Ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewa kronoma boy here. Ena
Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e was painted bebre friend share signboard no wudru na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu de mu fua Kweku minim se wa yeshe me kraman nane na so ebony show ho a embaso Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag ni. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hwa ya me kan se yi ba kwin. Ane wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hwa esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi ejwadi nkratuo yi atu. Na fa na moko. Ye training wa garden ni. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discourse. Ye training every say ye bese ye inkunim difo. Mo ase munim se, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po nkunim difo. Se moi. Mama, ye dase. Me mo fa ya po mu di hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje inkrato yatu. Sompa FM. TV Emma Akatuapa ampa anope yede wase afe yentro akase no so emfama na the Bar Council of England and afe Wales and Commonwealth Lawyers Association woman so e de adwempo bia ba betum e kire se ofoso de etoso do no mienu bra wo my Ghana ye Chief Justice Mame Esiaba Araba Tokono one more chain sensan no ena wo mo nso de krata ba bosome da na etoso dadu enen ene se ye boaboa ye hu aba besu nyina e chese wo mbe srada mampeni John Dramani Mahama ene executive arm of government no animu ya wo mo ema ma mega tudu nkonkoye na adwuma ena ye busa se how wono mo se Ghana no eye wo man a se ye ka amamre ne amanne wo mramu a wo mo akura mu firi tetentere de besi ne ya eye krata amansan nyina ehwe wo mram ne se hunti de asie no wo mo jaja no efa ne tra se de eduba bi a ebi no mo fa no no a anhwe ana ankwankoboa wo mayi ye da achemra ya ye dibu ye manyi na eno no wo mo to aso se empo
de ekoso bia ne hwemu bia wono mo yɛ no emra kwan mu no ɛwɔ sɛ wo mo mama mi wo hunu mu bie de ombe bia sɛ awia bom ama ne mra nimfo ne wono anso ehunu de ekro ɛna ewie wo mo san so de beto so sɛ won de besere sɛ animanimu ya mo wo mo ntwentwen so kora wo mama me no nkɔ no nkɔnkɔ na adwuma ɛwɔ no office na ɛno achi wo mo nya nhyehyɛ foforo bi mfa nto hɔ yɛ no de wo bia ni sɛ mu bie na ɛno nso bɛboa ama yɛ mra yɛ de bu ɔman no rule of law atumi ayɛ adwuma na agina ne na so na obia nso de ni die mapa yɛ sɛ ama atemu adwuma no ma ne mudie no emu agina afei wo mo de sie kura no ɛna wo mo kyɛ sɛ we ya wo mo kan no ɛba entete pɛ wo mram ɛne afoforo bi no mu a ɛka ho a ebehia yie sɛ de ɛkɔso bia nso no won be ma mansan ehunu na wonom betwa sapapa bi ato ho a emfa ho ne aban obeba eno aso no wono nso bekoso adie na ontumi mfa ne nsan kokekan kamera no a ede ne ho na abiribia atimi aye n'adwuma na nso ene sɛ sakrataa ba ye nyina no yewura enso enhyehye egu apono so a wonom hwɛ ni mu sɛ maame asade foforo kura asa akwakoda akoto sɛ wonom nyo nanka wommo ensam no ntungu ema wonko na adwuma so na nso ni nyina mu no ye ne da so ada kwan a ye hwene nso sese mo ya so de da fom etietie akire de mpanimfo beka bia no afide ya so ye de betoa wo na ebusia wasa ensam na mu no na omayi attorney general opani a wono ohwesa aseye no ano eye owura Dominic Akurutinga Ayeni wono so de krata ebaye eno wotire mu se wono mo abekire wo madwen de nanso omayi yesomu a enye yi wose amamra 1992 constitution na yede edi dwuma wo mai mu no article 146 ede di pefe se bibisa ekoso na ye petition se ye omayi chief justice eniema bi ankoyi a wose wonom etumi eforme eye committee bi na wonom etenase na wo hwehwem wo se wo fa so pepepe ento so hwemu a article 146/6 no wo di so ebio so article 146/10 eno so wo di so entine se de emra no ehye ewo mayi mu no ne sa pepepepepepe ena wo ye emra mu adwuma yi wonom etumi edi dwuma yi na owura Akurutinga Ayeni ekrata wode eba yi mu no eno ase wei womu wogidie pa eye attorney general wose wonum ewogidie esesa eye committee ye mra ema wonum kwan ewo article 146/6 nim ema wonum eforme ye ese petitions ma akoma akotire efa ma me Gertrude Araba Isabasa Kitoko no ne ho no wonum ntena se enhwehwemu wonum hwehwemu wi a committee ni hwehwemu wi a wonum emmoni nyina achi emfa mro mampanini o mampanini esomu pe sene ebeye public hearing emu obi anso atumi akwatie bia na obi ahwe bi said the committee no eye wonum hwehwemu ekosi ye ne nyina mu no edamrem afenso said the constitution no eka ekwan ya wo mofa so eforme sa hearing committee no ne nyina wo mu di super pepe enti no attorney general department no wonum eso sakrata yi a empanifo yi edeba ya wonum wo say wo suspending the suspension yi eye ma me Gertrude Araba Isabasa Kitoko no ye suspending the suspension yi a na wo hu merit bi ekuramu no wo so esomu enye esanse 1992 constitution a ye di dwuma ewo mayi mu enkankan article 146/6 enkrosetan no enua pepepepepe said ye kan noa ena wonom edidi dwuma krata yi opani a nensa ehyasie eye honorable Dr. Dominic Akurutinga Ayeni oyemrahye bedwani wasanso ye attorney general and minister for justice ena nensa ehye asie ebusuya yetwa ensam no eso ewo ensam fofromo ede abaw na sei ye nyina ya kai se said nigo prampram na hye bedwani ya wono ne soani a ejan kakra osho communication digital technology and innovation ho ontinkicha hodie ene abafo kwantempo a ye fa so didi dwuma ewo mayim ono ene da na mbem onenya for Samuel not George na sam na meken na multi choice Ghana ye nyina nim se eye DSTV fo wanom ene wo mu di nkomo a wo mu kire mu se wo mu bo no soso de Ghana de hye ye tua bosome no ye ne yisu family ni kura ne ye 1 point something enti compass of one ne de ka kan ne de na chese buburi ja chen otwe hunwi enti no wo mu ehwe bo ne so kakra
ɛmfa ma yɛn mpanimfoɔ sɛ wɔn no wɔn di nkɔmɔ ɛma wɔn stipulated time bi a ana date bi a wɔn hyɛ na saa nneɛma na sasa nkɔmɔ a wɔn di yɛn nyinaa no wɔn fɛ nwa kɔn mu so hwan amfɛn wɔn so wɔn grace period hwan amfɛn wɔn bɔ mi fi taduku wawa odum sapele wɔn de ahyehyɛ wɔn asom so wɔn nti obi a ɛwɔ mayim enti ne mprempren ya me no kasɛi ononyafo Sam not George ɛne na so ya wɔda no sɛ sɛdeɛ wɔnom ɛde krata ma wɔn ɛma wɔnom grace period ɛma ɛsiye na grace period ne kora ɛsi ɛna no 11th August ya no enti ne sabre efiri 11th August kwa grace period na sie no de bia multi choice DSTV one find one 10,000 Ghana cedis per day. Entini sika say no one betua edia moment de bia 10,000 Ghana cedis per day and one betua edia moment. Na wakensu sudua bio say wamu share ni mu ase ebedu September 6 2025 nese one wa ye one adwe se wamu ntio bia dia na chese one license ya wamu didi dwuma ewo okuro yi mu no eno anu on beje free ye besizi wo mo kra esanse ba adwen yentimi hwe DSTV entini yesere wono mu ada wonom enhwe na enhyehyeye ene emra empanifo ne wonom tenase no wonom so bedu agu akwan mu na bibia akwakoto de da anyesa de 6 September empanifo se wo mo ante ho hwe se wo se wonom se penalty ni de 10,000 per day wo mu be ahyase a wonom mu betua nemum se wo mo tete bua ne so na wonom nye wo ma dwen se wonom ebetie de 6 September se wo ma ante hwe de license no tin ton time tetua baabi dum no na baabi nso so afi ma yankwa amanone no Sudan mamu ene yewura Lieutenant General Pilot Al Tahil Mohammed Al Awal Amin were commander ya wada Sudan Air Force no ano na womo ebo anan ene nasira dombi ekopie mu Pakistan mamu ekowie ya womo mra no na wono masan contract ene ntiase apamo asesei 1.5 billion US dollars womode so sra dom na sene enye no nko edupire de ekon tentem eboa masrafo timi di wo mu dwumai mako edu K8 Karakorum trainer light attack aircraft wo masa de ama wo mo ena we nyina so dan chen a wo masa ma wo mo 20 Shapa 2 eno so wo mo de akan wo mo ho ena wo mo chese Pakistan force a contract we ya wo mo nsa som no wo mbe boa Sudan sra dom no pa no maboa ma wo mo bambo atimi agina pampe se aponche ne nan na wo de bo break no na we nyina echi no ena ebinum nso kasa se Pakistan man no konsha dan ne sa ahoden no wo mo su se ensaden din bi emu edu nso etechire na nso enye wo mo nwanwa se Pakistan krona ene Turkey wo mo nkuta hodie emu ayere papa ene Turkey krona nso ne Sudan wo mo bambo no nso wo mo kasasie ene nso wo mayonkofa ayere we di adanse se 1.5 billion defense contract na wo no mo sign ede ema Sudan no a wo mo nya eba bi di dwuma wo bambo no se tie bia Turkey fo nso etechire Abusuya kasia no esi ensemo a yedidi wontoa no ebi ene sei Dr. Sam not George ono ayemrashe bedwani wone no so any communication digital technology innovation so what ya tudwa say multi choice Ghana DSTV for emra wo mo de ma wo mo no wo mo ntimi ani so ntise say 10,000 Ghana cedis per day paneti e na wonom ebeji wo mo de bia ne kosi ebobo so many September 6 na se wonom antetebo no so dia wo mo license wo mo betwam Council by England any holes Commonwealth Lawyers Association onso wombesre mempeniada mame tokuno woman nko nadwuma Dr. Kutinga ayende nso se sasam no won so mwenye ye esanse 1992 Constitution Article 146/6 and cross 10 no woman di so pepepe eno ano no enti wom so mwenye ye edupre quarter crash wonuma womade hye firim tichiru emakunafo anu na womo edi womo kunu ho adanse ye de brel na eno na Pakistan abano ahwe enum ene Sudan so akontiase enwomamo ama 1.5 billion defense contract
wo mo san se ebeboa wo mo bambo Abusia ensem free Sompa 106.5 FM Accra so ekopiem wa Santamanta mu a Kumase Sompa 93.1 Ayiko FM 900.9 Kumase Adamfopo Radio Paris France Abrichimemo Sompa Takwa 101.1 Sompa Takrade Sompa 103.3 Sechiman Sompa 106.1 Shunyani Sompa 98.9 Kranza Sompa 90.7 Doma Sompa 101.3 Mankesim enenen kwado wamusi ye yeritiemo wamusi tie Kingdom 106.1 Sompa FM decoder no oti yenka efiri so Sompa 106.5 FM Facebook wo hwe yen eti yenka efiri chichini bencheye afa YouTube no Sompa FM live ora safo kantanka dama ostrimi ye ho Facebook no any YouTube ni nyina awia ye beje bre ni akenkan mo messages ni nyina ede amamo www.sompaonline.com ya website ya yesamo for penora taboate adama wakuchire nsemo ye de somo nyina ani afoforo bi potokasa mo brofo ede akogu anom obetumi akọ na wakokenkan bi Endpoint Homeopathy Clinic ade ode homeopathy ene yasa emu enwuma no wode so yasene na KJC Company Limited and so the adansie ni ma papa eso yasene Promasidol one mu the Trisco esa no pa bia mu bobia no na be ma yahodene aduane san ye nonom de esa so ma wa hodene umpe we na apɛ maame akutuba secure sanitary pad ɔse ɔba obɛmmɔ ɛno ɛna wasa wode mo apɛsema kadehia yɛgye penie na esi adwame medini abena badu adepa kofi menembra triple man Ejapia apamdada